hadin khatnyau snam 1-5 biang Neymar banyale kai naka national team kata naka Brazil haka jingyale kai banyak ni rung shaka FIFA World Cup bat shakan taj uku shongka Brazil yau Antony ubdai rangale kai jongka Real Betis kuble ya phiki parlok bistana bat sngap yakre ka kubor hak le channel kumban spun kan mau hangne Neymar jar sham layo ban mi madan shu nakam tak Brazil lapalat khat nyau nai hadin bolo mensau haka jingle kai jongka AFC Champions League bat kumju haka jingle kai yakni rung shaka World Cup persya yaka Uruguay house name arjar ar pulai une urang le kai life flies name karta jongka Brazil ula tres tom ban yo biang yaka jingko jikya dak bakermen bu unla ban yele kai haka World Cup jo name arja afundru kawan salong hari Kanada Amerika bat Mexico shushu haba pai sho de marjar mental 1-5 biang shaka club barim jongu kabadairu ka klub kalau penkiu ningkong ya haka jingle kai football kata syak klub Santos hadin bolo mino na klub Al Hilal kabadai ka klub na Saudi Arabia hadin bo Neymar jar shom layo ban mi madan pha bat kane ka klub na ri Saudi Arabia namar ka jimin saw ka jemu bat hadin ka jingle kai pha jong Neymar jar bar ka klub Santos haka bolo yo ban tap lightly ki kol na South League ki jingle kai kentup ya ka we ka free kick ka ba ponam tam haka jingle khun jong ka klub Santos persya ya ka Bragantino daka jing job arla not call kumta nakleng ukush jongka Brazil national team menta klajit yau haka squad jongka Brazil national team nakamta ban yalekai haka jingya khun ban yakni rung shaka World Cup usnem arjar ar punre bat katba Neymar jar jingkmen hadin bol shakan tup haka squad jongka Brazil national team Henry Weipat urang lekai bashkmat jongka Brazil Antony ulamat ya jingsnewsih hadin bol shakan taj haki tup jongki ar flying wood nakam taban mi madan ya ka Brazil national team hakne ka jingya kni rung shaka FIFA World Cup josnem arja arpon riu wadlau Antony ulayo ban lekai bha nakam ta ka club Real Betis menta ka samoy bat aba pai show Antony hadin bol leg eso shak club Real Betis menta ka samoy dakalun na ka club Manchester United Antony ulayo ban lekai bha nakam ta club Real Betis hak ulayo ban tap arkol bat artli ki assist na ki pratli ki chilekai bat ka chilekai ka ponam bha jong Antony na ka club Real Betis menta ka samoy kadai haka chilekai persya ya ka Real Madrid haka ba ka Real Betis kala job ya ka Real Madrid daar la iwe ko bat wad hadin bu Antony ulekai bha menta ka samoy na ka club Real Betis Henry na kaleng ukus jong ka Brazil Dorival Junior ulakan tight no yo Antony ban penrung haki tup jong ki ar flying wood hak bolo jit ya ki arngut kerang lekai kan sai jong club Real Madrid kata yo Vinicius Junior bar Rodrigo harangkat urang lekai kan sai jong club Barcelona Rafinha te parlok ngin sapek hato Neymar jar unya lekai bhanem nakam ta ka Brazil hak ne ka jing lekai ban yakni urung shaka FIFA World Cup jong snem arja arpun driu menta usnem te parlok tang ki kubor ngangai ba pila sutu ngin sai kendu hak wei pat ka video kublai shibun